Assalamu alaikum ардактуу Учкун медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн 16 май 2021 жыл күнгө базар күн. Биз бүгүн Учкун айылына жайгашкан Учкун мал базарынын бет алдында турабыз. Бүгүнкү күнгө болгон жалпы эле мал жандыктардын баасын чогуу билип чыгабыз, андыктан баарыңыздар биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Алгач биз уй базардан баштайбыз. Мынакей достор, базардын ичи бүгүн базарга ушунча мал келиптир. Жайлоого малдар кеткендигине байланыштуу мал базарда малдардын саны азайыптыр. Азыр бир чекеден сиздерге бааларын тааныштырып өтөбүз. Биринчи ушул уйду сурап көрөлү. Ассаламу алейкум ага. Жакшысызбы? Уюңузду канча деп атасыз? 75 миң сом. Торпогу барбы? Боз окшойт, а? Yok, kısır sağın. Кысыр сан экен достор, 75 миң сом дейт ушул уйду. Мына кысыр сан экени желиндеринен байкаса болот. Канчаны туган ака? Бир өнү туган дейт. Торпог өлүп калдыбы? Сиздики чаба? Birinci bolası 105 bin. Биринчи торпогу 105 миң сом дейт. Эркек окшойт, а торпогу? Мынакей достор. Малдар азайганбы дейм, жайлоого кетип. Мына ушул ала кашканы да сурап көрөлү. Ассаламу алейкум ага, жакшысызбы? Канчанчы туңгуч бол? 3-чү торпог экен. Ургач окшойт торпог, а? Торпогу ургачы, бир аз чоңоюп калган торпог экен. Пулун канча деп атасыз ака? 100 миң сом кеми бар дейт. Мынакей. Канча литр суу бар мунун? Канча литр суу бар? 6 литр? 6 литр сүт берет дейт. Канчага сурат аба? 92ге бербей коюпсуз да. 92ге чыгыптыр, бербептир достор мына. Мал кымбатпы ака? А? Жакшы. Жайлоо кетип азайып кымбаттаптыр да. Мына кийинки уйлар сурап көрөлү. Ассаламу алейкум ака. Канчанчы туңгуч бул торпог? Экинчи туңгуч торпог экен. Торпог арыкы. Эркек экен, а торпогу? Канча деп атасыз баасын? 100 bin som. 100 миң сом дейт. Наркыны 105 дедиле, буну 100 миң дейт. Канчага сурат ака? Arkası rotar. А? Буну деле 92ге сураптыр. Шведский дейсизби? Шведский породадагы уй дейт. Кайсын? Азыр ошол жака да өтөбүз. O şvetmez, bana şvet. Мына шведпи? Şvetmez, bana şvet. Не шведпи десем ага дейт. O da koydu, 120 bin rotar. Сиз 120 деп атасыз. Торпогу жаш экен. Канчанчы торпог? Sütü var. Канча? 12 litre sütü Охо, var. 10 литрден ашык. Kor, emcekten 12 литр дейт. Мына торпог эркек ургачыбы? urgaç. Ургач экен. Канчанчысы? Korsatma emcekten. Торпог канчанчысы? İkinci az. Bir yaktan korsat emceğim, ne yaktan. Bırak kesin mi? Мынакей достор. Korgonlar, kor. Канчага сурат ака? 100 lira, kor emcekten. Мынакей достор. Buradan pulduk kılıp gelip, apkete örgüler şunday uylarda. Мигранттарга кайрылып атасыз да сиз, а? Migrantar korat da bunu, büttelek Kırgızistan. Ва алейкум ассалам. Жакшы. Zerikkende koratta kanalım. 120 дедиңизби? Учкун медиа. 120. Канчага сурады? 100 ge surar. Бербей койдуңузбу 100гө, а? Канча болсо беребиз ака? Кичине кошсо, Koşsa verilir. мына достор 100гө кичине кошсоңуздар берет экен ушул уйду. Svet var orada. Сиздики ака? Жаш сан окшойт бул, а? Канчанчысы торпогу? Экинчи торпог дейт. Ургачы эркекпи? Эркек торпог экен. Сиз канча дедиңиз? 95 миң сом дейт. Сураштыбы? Канчага сурачат? 85 миң, 10 миң сом аз тураттыр айтылган баадан. Кийинки уйларга өтөлү. Атаң каякта акам? Егас кетіп қалды. Егас кетип калды. Канча деди буну? Не канал? Учкун медиа. Мына достор. Кийинки уйларды сурап көрөлү. Мына ушуну сурап көрөлү. Ассаламу алейкум. Таппайла кочка. Канчанчысы ака бул? 4-чү торпог дейт. Эркек экен, а? Жаш эркек торпог экен. Неме деген канал буну? Учкун медиа. Мына достор, канча литр сүтү бар ака? 10 литр. Охо.
10 litr sütü var deydi. Basıcı? 100 ming ham bor. 100 ming so'm kemi bor deydi. İşler yaxshida. Yaxshi bo'ladi. Ish bilan aleksizmi? 100 ming. Qanchaga so'radi aka? 86 ga so'rab tur do'stlar buni. Bu yerda da Tak, do'stlar. Mana shuni so'rab ko'raylik. Assalomu alaykum, ava, qandaysiz? Yaxshimi? Qanchasi torpog'i bo'ldi? Birinchi torpog'. Birinchisi deydi. Erkak. Urg'ach o'xshaydi, ha? Urg'ach. Urg'ach torpog' ekan. Puli qancha deb otasiz? 80. Yaqini 80 ming so'm deydi. Yaqini 80 ming so'm deydi. Qanchaga so'radi? 70 dan üstü so'radi. 70 dan üstü so'rayapti. Biroq 80 deydi. Bu yerda ikki qashaki uy turadi. Shular arzonroq bo'lsa kerak deb. Bo'lsa kerak so'rab ko'raylik. Assalomu alaykum do'stim. Qashaki uylar qanchadan deb otasiz? Qashak uylar 80 dan deb. Mana ikki turpoq ekonik o'xshaydi, ha? Ova. Birinchilari Ova. 80 ming so'mdan deydi do'stlar. Mana urg'achi erkak bu bular. Erkek ekotang. Ekotang erkak ekan. Qanchaga so'rayapti do'st? 130 ga so'radi. 130 ga. 3 litrday süt olsa kerak, ha? 6 litrdan. 6 litr? Oho. Mana do'stlar, arzonroq, chaqanroq mal olaman desangizlar 80 ming dedingiz, ha? Tak. Qancha deb otasizlar aka buni? 110 ming so'm deydi. Mana torpoq ekan. Torpoq, jash torpoq ekan. Mana. Cho'ng uy ekan, so'yuq saqto. Qancha litr sut beradi aka? 3 media. 8 litr. 8 litr. Qanchasi bunal? 4-inchisi. Jasalma urug'tandirish ekan do'stlar bular. Qaysi men et bag'itida ekan. Mana do'stlar shul ala uy paroda o'xshaydi. Qaysi paroda ekan bu aka? Parodasini oti ne ekan? Rossiya deydi. Biroq Geraford bu je simental bu qanday belgisiz. Jelinderi cho'ng ekan. Qancha deb otasiz aka buni? Qancha deb otdir? 90 kami bor ekan. 100 dan kami bor? 90 kami bor ekan deydi. 90 ming so'm kemi bor deydi. Torpog'ini tartib ko'rsatamiz hozir bo'lsa torpog'ini. Torpog'i jo'q o'xshaydi. 90 ming so'm kemi bor deydi. Mana do'stlar, shu uyda 240 ming so'm deydi. Bozordagi eng cho'ng uy o'xshaydi menimcha. Sen bunchalik qimmat uyni ko'rmadim. Torpog'i erkak ekan, joshgan torpog'i. Qanchasi aka torpog'i? 4-chi torpoq ekan. Qancha litr sut beradi примерно? Sütü qancha litr bo'ladi? 20 dan oshadi. Oho, shu 20 dan oshiq litr süt beradigan, o'sha uchun aslida o'shaga loyiqda 240 ming so'm deydi. Qaysi paroda desam bilmayman deydi. Biroq süt bag'itidagi uy o'xshaydi bular. Alasi erkak ekan torpog'i. Mana do'stlar, shu uyda 150 ming so'm deydi. Jelinderi cho'ng ekan. Torpog'i erkak ekan. Qancha aka torpog'i? 4-chi torpoq ekan do'stlar, mana. Qancha litr sut bor aka? 15 litr sut beradi deydi. 4-chi torpoq erkak ekan, joshgan torpog'i. 150 ming. Qancha so'radi aka? 130 ga so'rabdir. 20 ming so'm oz so'rabdir aytilgan bag'dan. O'zi 150 mingga satam deb o'tiradi. Parodasi Allato deydi. Naka. Jelinlerini bayqangizlar do'stlar. Mana do'stlar, buldagi Allato parodasındagi uy deydi. Jelinleri cho'ng ekan. Qancha litr sut beradi ekan? Qancha litr sut bor ekan? 15 litr sütü var. 15 litr sut bor deydi. Basin qancha dedi aka? Bas 130. Torpog'in 130 ming so'm deydi. Mana torpog'ini da ko'rsatamiz, torpog'i cho'ngroq ekan, biraz cho'ng'ib qolibdir. Torpog'i urg'achi torpog' ekan. 130 ming so'm deydi. Qanchaga so'rabdir aka?
Ушул уй достор 92 000 сомго сатылып тур. Мына желин байкасаңыздар, чоң экен, желине бир 10 литрден нарак бере анда сүт берсе керек. Торпогу жаш экен. Торпогу эркек окшойт. Мына достор, бүгүн биз үчүн менен уй базарга бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Азыр эми бука базарга барып, бука базарды тартып өзүнчө видео ролик кылып чыгарабыз.